Okay, Bulan Binaka, everyone. Welcome to Los Angeles. I'm just here to pick up my bag. Bula, Maraculia. So this is the carousel for us to pick our bag. Nandito na ako doon. That's Fiji Airways. We are carousel number 6, Limbola. Warak juga nunggu bag. Unita kan salah kami nunggu kato. Nela ka oh iya sangela kami ko. Okay. Excuse me. It's coming behind you. Thank you. Okay. Good timing, ya. Okay. Here we are. Nimbola. Saya Domingo di Los Angeles. Yan. Tal Luke, Dombulo may Wellington. Sa Peletal Minggo Nandra City Nangilos Yardo ka Mana sukan bikin ni sisi ketambut sing ke Bola na mari Bola Tamay tukana Jim Delay Nimbola Naka Tal Sa Kelmin ko nito ang kabuka Rokel matamay kay Yerto may Amsterdam Ito sa limo kito Sanggayin ko Sanggatarapin ko Fiji Airways. Gari. Osto ko na rarani wanga buka kasi katambut ko. Sa Sarawawatsi ko. Nandakato. Yan di. Yeah. Nimbola. Boleh Binaka everybody. Dongan na tukurong Binaka. Finally. Okay, sabi kami na daw pamurit ko man ng page. Do tukulit ko ni kami do yang mayak tu ni tal tu me. Wala ka tal tu ni Ronawa na TSA. Ya ni ko ha. Do na tukurong Binaka. Hindi kalmi ni ko sakto wastal. Sa wastal nito na citizen. Wasitanya to na green card residence argay wasitanya ira na bulan ni May. Leka saranga not even 10 minutes dito wetu nitu. Iya. Sa Peletal Minggo sa mitur talong kato busa tombalen di bali. Benak Jim Delay. Arnayan radolobin na niyo. Kosong sarwara kacunan rakato. Iya. Maraw saranga. Ni sa lek-lek na ngaunay
Gono gudorbo leo men reba chiku mai tal leo san reba chiku. Men reba mengo me pikte kiau. Iya sangai 1:45 on Sunday afternoon. Mona tuk ko bi ko ni usaki. Okay. Go sa term ko nito kato. Iya kimem do bital no chiku ike. Oi bulawa. Bulawa. Binaka vale mo na sem chiku mai randini. Iyo. Ang kay tukuna bilio. Iya kwen reba chiku mai. Naka fine. Bula chone batiwale. Bula lautoka Lynette Macpherson. Iya, ko sa talmingo da sarsaren di durani tumba. Kima mabitang tak kami di airport. Na dinduin ni airport Kita satu ki Madam Lenora, gar tambua satu talenga ki Madam PS Women. It was really nice meeting up with Mrs. Nanda Kuitobuki. Nagaimbita ka ni Tamba. It was nice to meet up with most of them. They were traveling to Singapore. Maro mana kan yorong ada nyo Fijewe sabu ke Singapore. Iya. Tamani meet and greet. Meet and greet totok teti nanti airport lagi. Iya. But it was nice to meet up with everyone and sedang bulang bulang senta sota da bibang bulatakin da bitamba kana level. Iya kita bitang tak kecil kan di airport Oh, Los Angeles kami bitang tak kecil mendon na batutu. Metukun berto nindo bimbang labu tu na wawa taman yung palabu. Da dolo manira nga nang gasyo ira nangone taman ni wawa. Ko sentel ni wawa na minitin we wawati ko na dona ya rua make menda to go through TSA. Ini ko leka sara amen e babi ni nakatakin di leka nga. Watakin motokai tumba sa berbere. Ando rede chuko ni Silandi bat ke Australia robe organize tak balilai. Kala na nanta sombo mai na nanta kawitaki leka ngana leka na nanta feel tak na form. I think Australia New Zealand they way ahead in terms of the digital travel lak nga mai bitangan na nomo passport scan, they give you a little ticket. And then that's a little ticket you're gonna insert into the machine, and then it just opens a door for you. Maten katum, makron katum, makatul, tormanong bag, tumba laksan. Kaya lek wala nga Erando tukun sa ngayon, Amerika santo tayo nga Balete nirtondo, baka mertondo, pandendata katulog mo nakain do rabi matintu, Amerika ndo tayo nga. Bawang sibsara ka lang onong O nabos nga babitsin, lako garo nga diyo mo tututaram. Kantangan mo dani tumba. Dasar na airport na airport na kaya so nga nakabaya na laini men daluray na immigration ko yun doon pala naka dasar Nyarto nakikelmay, dadurme na tisi medakyan nagasirumay. When escalator, sirumay go sargay tunggo na puno motor ke mo bag. Ito number 1, number 1 to 4 cukup misalnya. So different airlines, different carousels. Cukup eta hitinui New Zealand sar memoria New Zealand satu welcome to Hollywood Walitia welcome to Hollywood kem to Welly keto Hollywood ko nga di Boli sawala lang bikim roba biotini Go salak sungai tumba. Nanak kulilelay tango. Go enjoy your trip.
Ya. Carousel 1, number 2, number 3, number 4. Kogona nothing to declare. Naka na siya mamay. Iya, hindi nawa. Haliang ko sa rames, cuma ko sa sakel itu. Sigma dalan na puna na wawa chikina. Kera dos chikte. Kaya me kel nga ponto sara. Yang satu bertetabaki. Yang tertabak itu Senkau. And welcome to Los Angeles. Handa dong bulan Mai. Bago di mo nakatsuka na kalo. This is the end. Totoo ka naman ni Sate. Lingon sa chika eh. Uy! Kentar-darapan na ba chika may eh? Uy! Isan. O sa sumbiki. Iyo. Oh, binakabali. Binaka. Dolo. Di cuma ke? Mhm. Oh. Ningol sa menamus. Doon, wala ko sa kami na mos. Uy. O baka ko, minamos nga i-lesar. Pero sabi mo man na ano, sasama mo dito kami nung kufame. O baka ko, dodula ko na famo sa daliwele sa nga eh. Da sabi sa nga, naglalak talimay. Kami sa amin di may ngilan, di? Rusun kalimin ang Oo, nisabuto ko tunggur tau. Isa, tanong mo ba lang ito kung may ngilan? Ito cuma ingin aja, ulah kontak amai matakan sinakali nonda. Nakarurokel ito nga eh. Inaka, di na sarangan. Iya, kung ano kutor po sa wawachuk itu bawa mo bambulan matang gawik. Go, kira may satu ko, do may kandabu, do may ra. Go, ko na po na lista ko, nararaniwang ang buka. Iya, sa manin ni, naman ni koro may ra tau. Nararabo, sebo sare, Sebo, oh, ireda ya. Mas lang ay ira. Oh, ireda ya, bikam do may nanro nga. Do takataka makukuha mo do si Beach Keraw. Orang mat kikantau satu ko. Ya, 100 puntos.
Sarota naman tamo sip. Ito sa mo tamo ka ker-ker. Sa tao, pero marang sarang baru sota. Salah kapit mo sarang mo nang sot. O bang ko yan. Sarang mo na ko, sabi ko mo, sabi ko na tambo dito ko. Kaya ko sarang ka. Iyo. Gua nga salah ko menggo, gua nga na exhibition ulit kami dito. Kita sa nalala marama. Ito ulit kami na exhibition ng Fiji Museum. Ito nag-imbito ko sa information beer na ngon online. Nag-imbito sa kami na website, sa website meron rin tayo na. Naliko rin doon taramak na bunda. Nangunay liwe. Ito sa gata kamar ka naman hindi kasi may baritay. May pulong-pulong tektor. May pulong-pulong tektor. Ayan ni. Sasanitan ko may tali-tali, may pulong-pulong na katay kalmaya. Iya. Isa sumot tau kaya wala ko tungon dara ko nilando ng bilotis Lalo ko transit ka na bibiyawan na ako. Lea kabe? Okay. Sandon? Pinagsabali ako. Baru sa total. Iya, nakasao. Okay, mone. Naka 603. Ya, kero sa may sot kitura ka tao. Tura ka di Saibo Mayra. Yay. Okay. Okay. Satu kay tumba. Nawa. Oops, sorry. Okay. So Leo is here. Kau satu kay tumba. Okay, engkau satu kay tumba. O sana kasi kami kero satu kay Leo. B5. Satu kami na B5. Kasi ako nalako na B6. Ego na oso ni tamatang marawawatu, narabondo. Nagudorobo. Nanagay ko niya ni Wanyo chika na B6. B6. Okay. Kaya batang-batato ka ng raki. Habis sa uchi kumain sa winta. Okay. B7. Okay. Iya. Sako nga ya, bigyan niyo na liliwanua. Di rasala Master Williame. Iya, ningante mai. Satu kono vale. Satu paket na ito kay muni kay ngante mai. Gua sawawa tunggo. Iya, Master Willy. Kaya magkatakatala na LA7, sigmatala yung alimay. LA7, doon nakachuk na south of LA. Iyo. Nakachuk na Dignity Park. Never know, I don't know whether it's February or March of next year. LA7, Reda na, basta bili, reda na turangan ni Rango, tunong ko, mauupunta taxi. Doon na taxi ni sorry. Iya. Lepo cuma kaya napari. Makarema to sa napari Vera baba to kiao. So biti ondo umarte kir napari. So na ilab merarawata na bubale. Da marota kanina matintugo bakarorota so ngono irna ba taxi doli utalon rebu buke. Da mabili na kan chukuir napari. Sulia na ngalala biket na len pas dia menda ding-ding ding-ding. Iya. Do sana mo tekan ko ng basi ya. Total basi ni rental. Ya.
Ya, iya. Dono tahu Jim? Iya. Dono. LA7, saya bikin di na do binakat sa Manila ko Amerika. Talagang doon ngon sala sa bikin ni Ron ni Rocky na naman ni visa. Kaya baka takat ko full time. Si may chukot sa nung may bola, meron support may na baka na turangan ni Poro. Si Taltala, si doon na Bete, Bete ni Lot Katolika, meron na Lot Katolika. Doon nga may non-ray bola. Meron din pa ito ng application din mo business visa. Ya, lilibo ko yun sa may tungo, para lang ko may sarang dito. Kano, rongo, lilibo yun may sarang dito, na sarang may tu. Ya. Bulan-bulan si Reli, si Kelsey Redembe, bulan-bulan binaka. Iya. Doon turangan ni Ra, kero kay Sotaya. Turangan ni Sebo, may Ra. Cukup mengilandi, ya, nono kay Sursum, cuka no sarin, cuka nono sote. Sarili binaka dyan nono sote. Kru satu sar sa kru tamba sa wara ka cukup may 5 hours layover mengay mitorno na kato may listay may lakto ingilan so iya, ko sa tuku cukup menggo leon sa wala kamay itu na ko osor ngamin na puno edur cukup mikini raya. Iya. Iya, kalau may satu tu naturangan di rango, satu kuno no kero sampol bertuminan ronga. Tu kuno itu may kata buat kira kero satu go. Sama itu kuno ko ya. Itu kuno ko naturangan di ra. Bikin tuminan ronga sarot na pun tawasi. Tapos magabuka pa. Ya osik tu pun ya tu pun naturangan di ra. Iya. Wami di binaka ni kero may sota. Iya, pun binaka karo bilo. Bulan-bulan apa? Nah, susunod sa. Ano mo, may Ya, nampas ya kaya obonto ya gali drop tekem ni ben na kel ni bas. Kasi nga nung motoka ya. Cikuta lendo nampas si me kochi ko na bono ni molimpit ko na bono ko pakta to kino motoka. Rodi kala ndi rok Cukaya talendo cikuta lewi nang ngole mai ni bak ko kar rok green. Ya kuir na via bonto ben na lift se uba. Yeah, you go. We want to lift now over. Just go to the green corner. Can you see the color? There. Yeah. So that's a green. I don't know whether. There. That's a green one. Kona pink, kona shuttle. Go. All the pink ones. Gori, satu gori. LAX economy parking. Ay ko pak kami na puno ko parking na. O check lo bondo ke free. Sing so me. Juga na LA Shuttle, meron na staff. Meron nga na staff doon nga ng rambas. Go iran na bakile na ng rambas na parking. Then you just get on. Buwan to kinala isombo na parking lot. Sing som, Kung na green, ko buwan to na lift sa uba. Green, pink, malamingo. Saragay tuya na bay na uba pat ka na lift tambo ni Rodurmike. Yeah. Uba na lift Lemo nakanta bulida nindang wala may bangko. Bikim ni na sagay travel mo, kung doon nakabibi na mende na yalo, wawili ka nga na sign. Kaya baka sa kanya matatundo na kataro. Tarta matardobi mo ka na sa mga taro.
Sa ko nga ya, sa lolong tuyan, sa walak sa Domingo Leo, sa pamadan bikim ni, dan kay sa tatsuko na nanda vital na tarab, erto vital tsuk na turang, erto binakatimerto sema may, na buko di green card, bikim ni nanto matatar tsuk may semberan ni sere may na link, inangon na nga sa sermikin na link, sana kay tukunyan, bikim ni na tarchuk may, Tapos sama tapos ko na green card na diversity visa. The good news is the diversity visa is still going ahead. Na kami ako na matin to Amerika, siya hindi na may taro ba. Balata yan na windin din natin na matin to Amerika kaya na leon ni Bibanuan na basta mura. Let's been there sebenarnya mo tarambo. Cukup tarambo siya warayo tarambo. Nasoli nga na business visa. Na rest diversity visa. Nabital ko nagubulangir na siya mamay na madanggo sa vitsa mata community ketu sing tambo tal chungo iyo nag-imbita kayo na non posters iyo do nga nakawit kuna kaya kay sora patatar chiko baleta na green card sa sember ni kila makumatay lalay ningol na page ni Marika Masilangi roots and route ROUTES ROOTS and route ROUTE. Ano kayong bitayan na kanay tambo Marika na page muni ba muria nakakakeda ni binakatamo ni kila membaleta na diversity visa chukita iya sa ko nga ya sa lolong ten valley bikem di kalau ngata tiko na nom di bengarabi na bunada bangali sa matimikina di kalau ngata ni manta naka